Tandazo wesabatha mini yesabatha mayibende kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu babona abashumayeli ngoba sokufika abantu sebenza bethi ayo hamba usinikele ekhaya emphefumulo ngembuzi nabashumayeli bamangala ukuthi ngabe kwenzekani abashumayeli bawonika baba sibona abantu befika ngembuzi bande lapha baba sazi ukuthi ngabe kwenzekani kulomzi wakho nabafika nokudla kwelika baba anwazi phela nelo mzi lekhaya imbuzi wasabatshela ukuthi abenza amathikithi kanjani babhale kanjani ukuze balethe imbuzi
uba alika babaleni nokudla lokumlethekile badla abantu baphakele badle mase kubonakala ukuthi sokuningi kanjalo nikulethekile mayibongosi ukuthi abantu abakhulu khona umuntu ongangazi funeka abantu bachazele bazi ukuthi ukuze lezi imbuzi bengaka nje akushongo umuntu kodwa abantu ababefika bona bethuna bakuwe bethi hambisa imbuzi lapho yosinikelele manje abashima ngokungazi babuza uNkulunkulu bathi uNkulunkulu uzemukelele ngoba basuke bethuna bakuwe kodwa bese lizitha mayibongosi sizocela abantu abakhulu ukuthi laba abathunwa bakuwe ukuthi bazokhuluma lapho ukuthi mhlawumbe umuntu wakubo nomuntu oNkulunkulu ukuthi hambe khali imphefumulo ukuze bezwe abantu ukuthi ikhali imphefumulo liyini ngoba phela badidiseka abantu bodidiswa osolile nosola njalo banjalo nje manje umuntu azadideke kanti udidwa osolile ngoba engazi ukuthi isho kaNkulunkulu siyacela ukuthi labo abathunywa bakubo ngaba umkhokheli ngaba umshumayeli ngaba umvangeli ngaba inkosazane ngabe ongakholwa kodwa nje igama lakhe makufika umuntu wakhuluma ngekhali imphefumulo kuye ebusuku yiloyo esimuthi eze ngaphambili azokhuluma ukuze abantu bakholwe ukuthi umuzi nesonto edlule usho njalo umunye esukume efakaza wathi uNtunyazi ngifuna ukukhombisa ngalo muzi ukuthi ngubani mayibonge Nkosi amen usho njalo ukuthi ngifuna ukukhombisa umhlaba ukuthi ngalo muzi ngubani ufuna ukukhombisa umhlaba umbone ngoba umbone umazi kodwa ngalo muzi uzomazi siyacela ke abantu abakhulu ukuthi benjalo umuntu uma ezohlabelela umbhobho ngakafiki kuye masufika umbhobho nqamuke uhlale endabeni ngedela abantu bazoba u4 ngapha ngoba emini isikhathi esincane umsebenzi mkhulu kakhulu khona bashumayela bazoba u4 ngapha enhlayisuthini babe u4 ngapha enkundleni inkosi yobabusisa amen lokho okukhulumayo inkosana ubiyela ey'ntabeni zasehlowe ebukhosini wakabiyela emvuzane indaba yami iqalalana ngomtholo womnazaretha ngangiseThekwini ngithola ucingo oluvela komunye nje insizwa kaNcumalo ithi biyela ukuphi ngithi cha ngilayithele ngathi biyela ungabusanyakaza lapho khona uma usendaweni ecashile sabe ucasha lapho ungabusaphumela ndawo ukhona iy'nsizwa ezifunayo lapha biyela futhi zifuna ngempela awukwenze njalo ukuthi uyasikhulu lapho awufika wesingahlangana khona noma ngizoda lapho kuwena ebese ngithi okay sihlangane ngithi ahlanganele kwamakho eVelu Center ngibe nginikela khona naye afike khona athi biyela ukhona into yenzekile laphana ku-N2 umusuka eSouth uya eNorth naseChesterville khona abantu abaduduliwe lapho baduduka amaphoyisa amabili manje labafana babenzela abafana badudekile bathi wena ngoba bathi uthe beyichaza lo muntu obeyiphoyisa wachaza wena impela wathi iphoyisa belikhona lapho bekumfana wabiyela osenkosini wabiyela emvuzane wakadala alikho elinye iphoyisa elikhona ngaphandle kwami futhi lento yenzeka nje yenzangakhona lapho sebenzela khona biyela eChesterville bayafuna njengamanje biyela kwayinkinga lahamba usuku sibambele ethi cha awume ngisababamba labafana ngisababamba ngifuna ukuthi bathe asihlangane nabo lapha eSebekini khona sizokhuluma le ndaba yakho biyela bahlangane eSebekini wasengifuna biyela no phuthuma biyela lapho yona phuthuma kodwa into engithi phuthumela yona sengizwile ukuthi cha ayi khona ukuphambana ubiyela fika ngoba ngifuna ukuphikela ngifuna ukuthi bathi uthi umufika kube yibona abahlobo biyela lento batshela ukuthi yesa ngabe nginikela khona abantu abasezulwini eSebekini batshela inkosikazi ngoba ngiqale nganqaba ngathi angiyi ngasikodwa ngoba nangisethe ukhona ukuphambanayo ukusho khona ukuthi akusiwena fika sengiyahamba ngalelo gama nganikela khona ngifuna ngifika khona ngehle emotweni ngiyibone lezi nsizwa zihleli awuvele yikhulele sithi awundaba ezitha siyakhulelela lapha kwelakithi ngoba sisebukhosini awulama bangikhulelela lapho manje ngobethi bafuna mina
ebese babuza lensizwa wanyomalo hawu niyamazi yona athi hayi siyamazi simazela kodwa le makhaya kudala nje ubhuti omdala nje sazi ukuthi kulowa muzi nobhuti wakho omdala hawu ungafika nje wena nimfuna kangaka ngeyibhangu bathi hawu hayi asiyena siyaxolisa ndaba ezitha siyaxolisa ngabe ngisuka lapho ngabe nginikela eThekwini lapho engihlala khona ngithe ngisendleleni ngiya endlini sengizofika nje basendleleni ukuthi bathiwa uNkosikazi siyafuna ukuthi baba phuthuma sebonakele ingane yakho enganayimali Manazaretha isithela amanzi abilayo iye isishile phuthuma njengamanje ithapise esibhedlela ngabe sengiphuthuma khona sezulwini ngayithatha ngayihambisa esibhedlela seNdabafika bafike bayibhanishile nje amabhandishi asuka layithele zezingashona phansi nasendaweni ishile nje iyonke yahlala ngomsombuluko ngithe uma ngibuya esibhedlela ngabo-12 Manazaretha emntaneni wami sengivuka phambilini before nje kuye emhlanganweni kaJulayi emasontweni amabili yengafikelwa uthando nje lokuza la ngigcine ngibambeka amathizethize sekufika izwi ebusuku lithi hambe lapha lekhaya komphefumulo ethole mhlawumbe yakhona uyingani ngoba kufanele kuye khona nawe ulindile nje bakhomba khona inhlanhla la eyabanele bakhomba ukuthi nawe inhlanhla abanele kulindile ifuna ukuthi ihambe lekhaya uhlalele imwela lapho yakhona isho njalo ngizobuyela elalini kwami ngivuke ekuseni mhlawumbe nene nazi inkinga la bathi asambenzela lapha lekhaya komphefumulo kufike izwi mina lithi angihambe siye lapha lekhaya komphefumulo nawe usenza phela ukuthi nami bengithi ngiyangesabatha kodwa ngazi ukuthi ngivuyile kodwa sengiyayake nje khona manje ngiyacela ngenkosini unyazwe ukuthi ake kube yikhambi-ke lalezi esenzekile nokuya phambili okwenzekile inkosi kusise amen verse 4 148 bameyezwe emathuneni sebephumele sibabonile bangenele emzini wale mawabonga uJehova amen ubongozo wandwandolo ekhaya sekuvuke umkhulu wakithi esedukuzweni wasala bembona entanzini bengela ikhalo emphefumulo ngale yasabatha lelangomsando 14 ngangela ekhaya lelo sabatha lelo landulelwa iviki la kwakungepolitiki khona lelo ngolwesithathu mhlaka 9 ngangisemakhaya sasisenza umthandazo ka9 uma-ke usekhulile nomathandazo akasaguqi uhlala nje phansi ngenxa amade amahlala khona sesenza umthandazo ka9 ngesabatha yasevelesozela ekhaya umthandazo ka9 wayefuna naye ukunikela uninga efuna ukunikela sawenza-ke ngasethi abanikele bethemeleze lapha phambi embengeni ngabeka isoso bethemeleze phambi kuNyezizwe mayibonge inkosi washo-ke umama wakhuluma-ke themeleze nawo lomnikelo ukhiphila nale lenkulumo eningi kangaka noma ngaphinde ngamnikeza enye wanikela wakhuluma nami ngasekunikelayo yase ilala emsamo lapho kwagogo lowo mnikelo lowo ngithe uma ngifika la ekhaya ngafika ngakhuluma uzokhumbula umshumayeli enganginikela kuyena embengeni ngabe yathi nje lo mnikelo asezokhuluma lutho kakhulume wonke ekhaya ngofaka embengeni babuyile-ke bazophendula u-anti washo lo-anti engozini yemoto onqamba umlenze ekhumbula ukuthi ngomathi ngimnikelele ngomathi wayezolo kuyisikhumbuzo sothini ngamnikelele ukuthi uthumele umlenze wakhe ngoba ngasakhumbula ukuthi ngoba namasenaneshola sazi nabayinikeleliwe niwasho asenginikelele uthi uma ubabonile ubonele lo-anti ephila engakhombisa ukuthi njengomuntu wayehambe engasenamlenze uthi mayibonge inkosi uthi wathi u-anti uthe bona wasephambi ugogo bazomazi ugogo wakithi uMabuthelezi yabona khona umhlumelo wakithi la wasephambi ugogo uMabuthelezi wasethi u-anti ekhuluma nogogo uthi hawu yazi umakoti uyagula u-anti lowo ukhuluma nogogo umbona ugogo wafakela qhamweni naye umbona ugogo uyaphila lo muntu ophilayo akhombisa umuntu wabahambe esekhokho kwemndala uthi usethi ugogo uthi wayegqoka umNazaretha egqoka kahle njengomuntu egqoke ezesonto usethi hhayi asiguqe sithandaze mayibonge inkosi le nto bengisho umama
bebuye bazoletha umthandazo ngokukhulu ukushesha ngoNyazi wezulu Nkosi uselizwini ngiyakhetha inkosi sephendula lesimo lesi cha ubuso kadalilo exobo inkosi eyakhe udlu bathola inkosi senesikhashana ngisemsebenzini emibizela kwathi ngenilanga ma ngilele ebusuku ngibona ngise endaweni eyizintaba le ndawo ezintaba kunensizwa engilwa nazo salwa kakhulu nalensizwa bathi amandla kumina aseyaphela mephela amandla kumina useqhamuka umuntu athi hayi baningi kakhulu abantu olwa nabo hamba ekhaya emphefumulo ngithi mina ekhaya emphefumulo kuphi angathi ngikhombisa indawo esezansi kakhulu indawo ongasola uye eThekwini ngenyanga kunomfula lapho kulo ndawo wathi hamba ekhaya emphefumulo ila uzophepha khona okubuhlungu ngahamba ngaze ngaphaphama ngingafikanga ekhaya emphefumulo ngithe mangihamba endleleni ngase ngihlangana noNyazi wezulu mangihlangana noNyazi ngiyabika kulo ukuthi hayi bengilwa nabantu nezinto azingihambeli kahle konke engakubika kushembe sithe sesilaphe elokuza la ngaphakathi eRotana ngaphinda futhi ngaya kuloNyazi wezulu sesibonana manje kusonobuso sengibika lento engayibika nginqamula ngihamba ngifuna ikhaya emphefumulo ngase ngikubika lo ngithe ekulaleni kwami sengibikile ngase ngibona abantu abaningi abangilandelayo abaningi kakhulu ngithe mangibona labantu laba bebaningi kanje ngathi nabantu abaningi kanje ngizobafaka phezulu na lase qhamuka uNyazi luthi uNyazi abantu bakini baningi kakhulu abanye bona kakhulu into abazenza zikhulu kakhulu wasengiyalela into efana ngizenze ukuze bakwazi ukuphuma esigodini sosisi kuthe kusuka lapho uNyazi selungiyalela ngithe ngilele ebusuku ngizovuka ngizila ngase ngibona uNyazi lusemontweni masemontweni maseqhamukisa kwazi siyapha ngendu sama ngendu masesiwe masiwa ngathi ngiyahamba ngifuna ukuyozivusa laphuma uNyazi emontweni lathi hayi nyewe uzovuka ngathi mina uwila ngakwazi uhamba wathi uzovuka wathi ngizomshisa ngomjike egomjike omhlo uthe esondela ngomjike omhlo phasuma lesalwa sasesana amen amen ngithe kusenjalo ngibuke lapho laselithizwi batshena abantu ngekhala emphefumulo ngathi mina ngikhathele ukutshena abantu abangeso lathi hayi kumele ubatshena abantu ngekhala emphefumulo ngoba khona isikhathi esisaya bothi bayangena emasangweni bavalele umuntu ahamba ethempelini la ngathi mina hayi siyabatshena abantu abangezwe kakhulu abaseduze kwakhona wathi hayi akubona kwakho lokho wena batshena abantu ngekhala emphefumulo amen amen ngase ngihlela imali athi ngihlelela ukuthi ngizovuka ngithenga umaya ngize nawo lekhala emphefumulo kwase kuthiwa umaya wena uvela uvuke ekseni wena uhambe kuyisabatha ukuthenga esitolo uhambe ekhala emphefumulo lento enzayo ayifuneka kusiyona wena umaya fana ukuthenge kulale la endlini la usukulele khona uvuke nako sowuhambe ekseni ekhala emphefumulo lo mali le ekade ngizothanga ngayo umaya ngivele ngayifaka imali yokusebenza yonke njengobindala amen ngase ngihlela ukuthi mase ngibuye entabazo ngiyohlela ke ngithenga umaya kube khona kulale kukhona kuyimanga uzonikela ngayo ekhala emphefumulo amen inkosi uselizweni Alhamdulillah wa Nazareth. Amen. Ngicela wona le protocol igama ngokuhlahla ngabamzobe sola phedweke. Yese lapha ngithunywa umama wami wathema ngegqibelo dlule wadutshulwa wase edutshulwa kwakhe waphuthuma esibhedlela bengakhulumi sonke lesikhathi. Uthe evukeni kwakhe izolo eseqala ukwazi ukukhuluma wathi ubaba wami ongizalayo ozalwa kaMzobe osashona 2 years ago uthi usefike kwesithathu ethi ufika kena eboshiwe efike eboshiwe njalo wasathuthela yoshelezela kwamasho iyilandela kaNazaretha uthe namhlanje ngesihambela edrobheni ngasekhumbula isho ubaba ngabona ubaba okhonza ekhaya sengembuzo
wasithi leyo ndawo igama lakufika kwakuthiwa indawo yokuphefumula ikhala yokuphefumula basebenzisene sikumele ungakho kubaba ethi angize kule ndawo kodwa ithongo nje elifikayo ukuthi ubaba uthi uboshiwe ufuna sizokushonezela mase siphatha umnikelo wembuzi ebumbe emqaleni so ngizocela i-direction ukuthi ngenze kanjani kanti eminyakeni elishumi eyadlula ngaphupha amakhehla futhi okhokho bekhonza la engiphinga ubebovu akuthiwa le ngubo omkhulu yohamba kubo lesisezenzini nganga-understand noma esemncane ngawanikwa amakhehla ayikhonza khona la kashebo uma ngibheka laba bantu abathi no angikhonzi khona impela kodwa laba bantu laba bakashebo bangipha le ngubo uzocela nje i-direction ngalokho ngiyabonga bandla bankulunkulu ngiyabonga ukuthola ithuba engenamleli ekhaya igama uThabo isibongo ngwasibona ekhaya nisuka eMpumalanga leFibheke bandla bankulunkulu Amsizwe ngale loThabo amsizwe bandla bankulunkulu ngiza la ekhaya namhlanje ngizobonga futhi ngizocela ngoba ngoMeyi ngaba nesibonakaliso unyaka wokala ngaba nesibonakaliso ngibona ngifika emzini wasekhaya lethu osophongolo imizi yakhela-ke intaba zangakithi ikhaya lethu nokwanda ngithembe ngifika khona ngase ngithola unyazi lalubhabhatisa abantu ngithembe ngifika kulo laselithi Thabo ungasanikeli wena hamba uye ekhaya ngoba ngisendleleni njengamanje bengeke ukubhabhatisa laba bantu ngisendleleni ngiza nabantu bakini ekhaya ngase ngithi hawu baba mina ngizokwamukela kanjani ngoba ekhaya ngicela ukwakha anginambuzi anginankomo anginalutho ubaba wasethi hamba uphuthume uthenge usu ngisendleleni ngiyaphuthuma Thabo usheshe ngiyeza ngase ngihamba ngekhaya ngifika ngasekhaya ngifika ngithola umama uyatheza umama ongizalayo ngithi mama ma ubaba uthi uyeza uza nabantu basekhaya umama uyadideka ukuthi hawu ubaba ngeza ukwaze lapho la ubaba ngeke angakwazi ukuthi afike sithe sifende wasinoma masasesizwa khala isigubhu ngithembe ngizokhala isigubhu yasiyaqhamuka ukuthi asezulwini ilandela abantu abaningi ngendlela esimanga abantwana bankulunkulu ubaba uthembe efika wasethi mathangeni lana ngizoya lapha esigawini la sinekhona namakoti ngonyaka ophelile lapha abantu bakini ngizobabeka khona uthembe efika lapho ubaba wagudla nje udongo lasekhaya uthembe efika lapho kule ndawo yesigawu abantu bonke abehamba nabo basibaphelele emhlabathini wasekusala abantu abambalwa wasala udriver ubaba ubaba uNzimande wasala ubaba uMvangeli uNdluli ibona abantu ngababona ukuthi hawu lapha abantu baziyo ngase ngiyabuza ubaba uzokwenzakalani wasethi sebalinde wena wase uyaphendula uyahamba kuthe ngoMeyi bantwana benkosi yabantu bephethe uMeyi kanti uJuni ngase ngiba nesibonakaliso ngibona ngiza la ekhaya ngigijima ngishesha ngaqhamuka la ngithembe ngizongena la duze nepulpiti kwaseqhamuka ugogo ozala umama ugogo uthembe ngibona ngiqhamuka ngizongena kuleli sango elila ugogo wase uyisondela kimi wase uyenze bonakala ejabule kakhulu ethi mntanami kade singasakhulumi impela kunjalo khona ugogo ozala umama seyisikhathi esiningi kakhulu singasakhulumi ungasamazi ugogo washonaphi lo ngiyabuza ugogo washonaphi usethi hayi mntanami ngilana kodwa ngiyabonga ukuthi ufikile ila ekhaya lephefumulo wathi ula ekhaya lephefumulo manje namhlanje bantwana bankulunkulu ngithi ngizele lokho ngoba amandla ngangenawo lesikhathi kunyazi luthuletha abadala ekhaya se akengathi angconywana amandla manje akhona ngithi ngizokela kulokho ugogo naye kuthi mengihamba ngiyolungisa lokho ngiyokulungisa ekhaya bese ugogo azangasali ngicela ukuthi ugogo azabe nathi asikhumule ngoba yisona isalukazi sangikhulisa sangiphilisa ngengaba nengozi nzima kakhulu ngasinda ngaso lesalukazi uyisona lesihlobo sindekele la carona wathi kunengisho ukudla lokudla zekiyo sedliwe sesele bese lana yodwa awuzobona sorry ithi ukudla wakuthana kukhona abantu abaningi bedinga ukudla bengakudla abese ngihamba uyazi ukuthi yini edala ukudla wamchitha kanje ngithula bese kunabantu abasondela lokho yiphi inkosi kukhona uchaza ngeke lakho sisi inkosi nyanga yezulu ebese ithi la kunabantu abahamba namakhosi abasebukhosini abahamba londlunkulu ondlunkulu abakwazi ukudla nabantu abangahlambululela kudla abantu abadle isinenzo kudla abantu abasuke bephuma emakamelweni kudla abantu
ngoba besifazane wayesethi kungani omama bengaphakela njengobaba ngibe sengizibona sengiphethe amaplate silandelana seklasini yezansi la ephakela khona omama ekitchen labakhokheli wafika-ke wasesethi namhlanje ngifuna ukubona thatha iy'ndisho eziyisithupha uyilini la ngifuna ukubona ukuthi namhlanje kudla kwami kuzochithwa yini bathi hayi futhi ede ye-7 ngifuna zibe u-7 lezi ndisho ngifuna ukubona ukuthi kungakanani kudla kwami kuzochithwa uma ngabe omama bephakelwa ngokwehlukana ngoba khona abahamba nemindeni engakalungiswa bonke labo bantu ngesikhathi behlanganyela bekandawonye bayahlehla laba asuke sebelungile bese kugcina kodwa kusala kuchithwa bese kuthi ngesonto ngingazanga lapha ngisekhaya ngizibona ngingathi la ekhaya imphefumulo sekuyisikhathi sokuphaka sekuyamenyezwa omama basondele bazodla mabe sekuthiwa omama basondele nabese ngiyasukuma ngisondele neplate lami uma ngisondela neplate lokudla ngigcine ngiphake lapho ephaka khona rice lapho rice ngesikhathi kuphaka lapho mase ngisondela ngithi ngiyophaka ukhari ngifika kukhari ngiyaqhamuka omama bahleli ibhodlela phakathi komlenze ngesikhathi ngithi ngiyasondela ngithi nabantwana ngizopheka ukudla thina kusudile ukudla ngiyabagobozelayo amabhoda baphakathi komlenze yabo ngigcine ngidle lokho bese ngiphakele urice lolo kosi kusinext somebody please. She's not a papa. So cool. Of course, it was so cool. I think that is in Romadala. One for Nambi. It's a city. And I said, upon him, that's a city swing. What is so great as made Julie? What they are on Shumaye? What you already have as a uncle? Was what he gave Mamma already had? Oh, Kalang, a blue mossy. Is what you have. Uccello macchinone vaco, ucciava renzi non pure che fu muro. Bonga vanno ancora la manazza, uscendo, se va a sentire molto la sensazione, un che fu muro. Bacelli, una si costruisce un sciumaio, stavo bacelli, e lui venne luto. Nazarete, natura, ma quello non va io macchinone vanno. Ma se buona, sai, non va sempre come se c'è un mondo. Quando la buona, quello c'è le liste del perire, e la puttana mi serve secoli, e ci dicono lei caia vanare, e ci può antivami dei sensi non più fumuro. Ma fino a ciò la ubava weno, ucina buona un culo, musse, wati a un bisa. Ni hambe ni ekalo mkefumulo watu wangaeza watu wako twasibisa na magama watu umamazi omunye uneli watu andokolo okale wamadala ngizothi-ke kubaba wami Nkosi yami ngithe ingane zami ngathi ngiyahamba bantabami ngiyakubaba ubaba uvele egoli ushuthi usiphathela amaswidi ngithi Nkosi yamakhosi ungena kwamphathule ekhaya ngicela ukuthi ngingese emzini wami lapho engikana khona nakithi kwaMthiyane uNkulunkulu asekuphamela bakhumbula abafowethu bafele emgwaqeni abantu shemba bakhumbule ngiyazizwa Ulandilo wami ngozo edolube lo. Mina wayefanele ubabulele, mina futhi engaxhumana naye emhlanganweni. Ngomuntu-ke oloku ebabalekela lamaphupho phansi. Oloku ebabalekela amaphupho la ekhaya ngokubona ukuthi ngathi angeke ngize ngilunge. Sukela ngo-2020 amaphupho engihlupho yazwezulu. Amen.
ngoba mhla ka-29 April ila Afrika khona uNkalwendlela angimazi kodwa ngathi uma ngibuka ifoto ngabona ukuthi kushuthi uyena lo ezongitshela ukuthi yimina uJesu wakho ngoba mina ngikhule ngisindisiwe vele. So okwala ekhaya-ke kuqale ngingathi ngiyonikela uNyasini ngiphethe u-10 rand. Uma ngiphethe u-10 rand uma ngingena phakathi angisacela umsebenzi ngathi ngizocela umsebenzi. Ishintsho enkulu uma sengiphakathi hayi baba mina ngizothiwa ngazala ngibethe uma ngihleli nabantu enkulu iyashintsha yonke into ukuthi ngishiwo yimina. Avela athi uhlushwa isiphiwo nesiphiwo kakhulu woza lakini. Uma ngiza kuye kwakunendawo engathi umgede nje emnyama ashisa impepho laphezulu kuyakhanya lakithi kumnyama la ngenzani athi bingelela nabo gogo wakho basekhaya umama wakho. Ngibuza ukuthi baphi athi na akhona indawo emnyama suthi. Ngithi baphi athi na abathandizani bami bomakhoya usho uyazi noNazaretha. Luthi thandizani bonani bomakhoya. Ngibabingelela sanibonani bomakhoya ngiyamngabaza nayo nomuntu othambingelela bomakhoya ngoba kulena ngiyayibuza ubazi kanjani. Ngibingelela kodwa sanibonani bomakhoya thandi bathakazela sanibonani bomkhulelo. Sanibonani bomkhulelo. Uma ngiphaphama ekuseni ngiyabuza angilona iNazaretha ngiyalandela. Ngibingelela isundela nami usendaweni emnyama ubukuphi. Suku sesigodini sosizi uyabizwa wena uwena ozomdabuza. Ngiphinde ngigcwale ikhotha ngitantathe ngibalekele le ndaba. Bafike ngoMeyi-ke kulo nyaka ngiphupha ubhuti omhlophe osemusha. Uhamba nami ngathi sigibele ibhayisikili kule stradi lesi. Le building ngiyibone njengoba inje nale ndlu levuliwe lelango kalesi ngiyibone njengoba inje. Uma ehamba nami lo muntu uthi ngena la nakho kwamasha ngena la ikhala emphefumulo ungikhomba la sila egate ngena la ikhala emphefumulo ufuna unikelela abasekhaya uma wakho yena kodwa sale la ngaphandle bese ufuna ubatshela ukuthi usuke ekudeni usuke edumbe. Angazi yena lensizwa ukuthi yasala phela endleleni ngoba ngangena ngedwa noma ngangena la kwenye indlu la ngaphambili ngafika abantu abathathu osabathathu ngicela ukusiza ngasho ngathi ngisuke edumbe ngizocela unikele bangifaka ngaphakathi. Uma ngingena ngaphakathi ngawunikelela umndeni wasekhaya umama ngase nginikelela nale ngubo ngoba uma ngabe ukhuluma esephusheni kusuke kungasuku ngizizwe ukukhuluma ukuthi nginenkinga yengubo umama shona ngisemncane so ngilongishishwa ile nto le nginenkinga yengubo ngicela shembu ngilamlele wena ungembule wena. Bese kuba ngathi usikhuluma umuntu ongisizayo anginikeze isitulo ngihlale phansi ngibanjwe isithongo nakhona ephushweni. Umama angazi na 31 umama nje wangishiya ngimncane ngezizwi lakhe liqhuma la kaze afike nangephupho wahleka lokho ukuthi angeke yenzeke le nto yabona kuhleka ukuthi leyo nto ile ngeke yenzeke. Engisho ukuthi uNazaretha ngonyazi ngifostile nofika la ngoba angiyazi inkinga ibopheke kuphi kahle kahle kodwa nje ibuilding yala ekhaya lena ngiyibone nje yonke ebusuku yonke le ndawo ngiyibonile njengoba nje ngiyacela kuyazi ukuthi ngoba nabo la ngikhombisa khona bakhona ngiyayisaba wena indaweni kuyo ingcwele kakhulu ngibona ngathi ngiyayikhola. Ushemba ngazi nomndeni wami bangithemba kangakanani ngoba mina uyithemba ngiyangilahlelela. Ngiyabonga. Ngiyakhetha inkosi yasePhalamende. Okhulumayo uPriscilla Makhanya engungoma ngaphansi kwenkosi yokuqala. Ngize la futhi ngaba nombono engathi ngifika ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngabona icapha ezibrown ezivulekayo zivuleka ngapha nangapha. Ngivuka ekhaya ngixoxele iphupho ukuthi yazi ngiphuphe ngisendaweni ngichaze bese ngifonela u-anti udada wakamama ngithi anti yazi ngiphuphe indawo kanje ngimchazele bese thina ayi ikamashu lapha ngoba yena ukhonza la ekhaya athi kamashu bese ngithi mina ayi ngicela ungiyalele ukuthi ngigibele kanjani ayi ngizeke la ngoLwesithathu lokho ngafika ngoLwesithathu. Mengifika lana mengithi ngingene egate ngikhulume nobaba olapha esangweni
angibuza ukuthi ngizolala yini ngithi yebo ngizolala athi uhamba nini athi uhamba kusasa ngithi ngihamba kusasa athi yena ujaheli yabo angibuze ngesankwafo nje athi ujaheli ngithi mina hayi angijahili bengithi nje ngizolala one day bese ngiyaphenduka ngiyafohluka wathi yena hayi-ke la ekhaya kulalwa u-3 days athi uzolala namhlanje lesingane namhlanje ithi mina lesithathu athi uzolala namhlanje uphinde ulale ngolesine uphinde ulale ngolesihlanu okay bese kuthi kuvele ngisuke ngize enkonzweni ngoba ngafika sekuzoba inkonzo bese ngiphume la enkonzweni ngihambe ngezathi kube khona isiphithiphithi esenzakala endlini sithi bese senzekile leso siphithiphithi bese ngifuna ukuduba semthanda ukuthi ngiyahamba-ke manje ngiyagoduka ngifonele ekhaya ukuthi abazama imoto bazongilanda ngizwe ukuthi ngigcekekile asavumi ngisho ngihlala abese yangipholisa omunye usisi engamfica la angipholisa athi ayihlala kuthi izolo kuthi ngosuku lolo engafika ngalo ngithi ngilele ngizwa kubuhlungu ihlangothi mengilele kanti bese ngiyaphenduka ngimisa amadolo ngikhathi ngimisile amadolo bufika ubuthongo ngezwe into ngithi ngibhaka emadolo kwangathi ngathuka ngabuka lo sisi lo la entuzwana ngathi hayibo wena lo ngishayayo athi yena hayi angikushayanga sisi ngithi mina hayibo nayo into ngishaya amadolo hayi ngithule ngithi ngiyaseba nanokukhuluma ngithule ukuthi ngakusasa yo abangibuzeke ngasasa sekuvuka ukuthi hawu ubhaqazwa yini ngithi mina ngazi uvele ngishaya amadolo zavele zanaba angazi ukuthi yini ngishayayo bavele bangihlekeke endlini hayi ngithule hayi ukuthi futhi ngakusasa sekufanele ngihambe izolo kuvele kuduke ophaqa bami babheke ophaqa babheke la sibabeka khona lutho phaqa sekufanele ngigoduke futhi hayi ngithi mina ngizofika edrobheni ngingagqoke icathulo hayi shusho umama osendlini ahamba ayobuza iy'ngane kanti bathathwe ingane yababuyisa kusho ukuthi yababuyisa sekulate sengingasokwazi ukugoduka ngabuka ukuthi into ebishiwo ubaba obelapha egeyithini bekufanele ngize ngigoduke namhlanje kuzothi kuzobe izolo futhi ngithi ngilele hayi bengicindezeleka ngedwa kuthe kuzothandwaza umkhuleko wa-12 mina bengimanzi ngedwa ngathi kade ngiqonyiswa ngiconsa coco baze bangihleka sisiza amen ngiyabingelela abangcwele bonyazi igama lami nguLondiwe Mbambo ngibuya eSkhozi ngaphansi kwenkosi uMkhize njengoba ngilapha ngithunyiwe ukhokho wakwaMbambo okuyena wakhanda isibongo sakambamba ngicela intethelelo kuye njengalokhu bethe angokhuluma ekuseni ngokuqala ngicela ukudlula kulokhu ungaze ngikhohlwe ngesabathe ngidlule bengilapha ekhaya masihleli la ngo-12 sekuyisikhathi salaba bazobuza ngihleli la eduze kwesihlahla umshumali Majiya mayiguqile ngapha eqala ekhuluma ngibona ubaba mkhulu uBhombela bese ngiyathuka kakhulu ngize ngibe nesiyezi bese ngithi mina shembe ngikhumbule ngingawi la bazothi abantu ngizwa yini bese yathula engibheke ubaba mkhulu athi ya mntanami imina lo osuke ekhuluma la sengayena umshumayeli uMajiya mabecabanga abantu bathi ukhona umuntu ophilayo enyameni ongakhuluma yonke lento eshiwo umshumayeli uMajiya iy'nsuku zonke engakhathali engayikhohlwa imina engiyifihle ngomshumayeli uMajiya ngoba ngifuna abantu ukuthi bengayiboni lento bengawuboni umsebenzi wami lo bathi mina ngisuke ngikhuluma yonke imihla athi umshumayeli uMajiya usuke engekho la suke kukhona mina kodwa ngingene enyameni yakhe ngayifihla ngaye ukuze bezobonakala abangisabayo nabangilandela ngeqiniso base kuthi izolo ebusuku mangilele ngibone ngesibonakaliso engathi ngiza lapha ekhaya lemphefumulo
kodwa ngigibela imoto eyiCorolla Silver Grey kukhona iphoyisa ebeliyidrayiva lemoto lesihamba nayo size naleli phoyisa masifika lapha esangweni bese lithi leli phoyisa mayingena imoto ngaphakathi lithi namhlanje sifike kabi ekhaya lemphefumulo ngoba khona bazoboshwa la bese lithi dilika wena ningimise lapha sendlini yamaphoyisa lidilike likhiphe isibhamu salo bese lithi ngisayobheka ukuthi kwenzakalani ngale ngoba laba bazoboshwa namhlanje bese lihamba ngapha lapha sendlini yasekhaya lemphefumulo ngapha ngasothangweni lisithele ngale bese ngiyadilika mina emotweni ngimangale ngisihawu khona abantu abazoboshwa bese ngiyathuka ngithi engabe kwenze njani bese ngiyaphaphama okuyikona kona engiguqele lapha namhlanje ngithunywe ukhokho kaMbambo okuyena owakhanda isibongo sakaMbambo isibongo sakaMbambo siphuma esibongweni sakaMasondo uthi lokhokho makuzofika inkosikazi lezulu enkonze njani kufika izwi mina emini njengangihleli lithi sekufanele niyolikelela ukhokho owadala isibongo sakaMbambo bese ngiyabika-ke kumalume ngicele athi umalume hayi sobona masithola imali sokwenza lokho kuthe kulezo nsuku bese ngiba nesibonakaliso mangileli ngibone ngathi ngipheka umgodi omkhulu kulo mgodi lowo kugcwele udaka nje emaceleni phakathi kwawuyidwala elikhuphukayo mangibona ngibona umuntu wesilisa okhuphukayo ongcolile omncanyane ngomzimba bese yakhuluma lo mkhulu lapha phakathi okhuphukayo athi-ke mntanami ngicela ukuthi ningihambele ningiyele enkonzo enjani mase kufike inkosi uNyazi lezulu niyobuka imgidi uma ngabe uNyazi lezulu selibusisa umgidi mina ngizothola leso sibusiso ngikwazi ukuphuma la uthi njengoba ungibona ilokhu ngaqala ukuphuma ngaqala ukuzama ukuphuma la ngalesikhathi inkosi uthi ngifika kuwena ngo-2020 ithi hamba uyosigeza ikhombisa lo mgodi ithi kodwa uNyazi lezulu lithatha inhliziyo yakho mntanami la yenza istebhisi yona le ngikhuphuka ngayo njengoba uzizwa nje iminyaka yonke noma ifika inkosi kuwena ithi hamba ucela umshado ungavumi imina bengibambelela ngale nhliziyo ngikhala ngithi ma usushadile mina sengokhishwa ubani sake sihamba esenkonzo enjani sayibuka imgidi sabase sibuya lapha enkonzo enjani ubuka imgidi wayesefika lo mkhulu wafika semuhle nje segqoka isudi esehleli usathi-ke mntanami ngicane ngiyele ekhaya lemphefumulo ngizwile nithi ngiye ekhaya lemphefumulo ngihambisa iy'mbuzi ey'mbili lokhu kade nithi ngiyokunikelela ngicela nikuyele leyodwa imbuzi ngicela ningicelele ngayo intethelelo emndenini yakamasondo nakubafowethu ukuthi ngangiphenye iy'dwaba zamakhosikazi abo ngaze ngakhanda lesibongo lesi athi ngicane ngicele intethelelo ngiyabonga ukuthi uNyazi lezulu ungithandile noma ngenza icala elinjalo ngoba liyabathuma abantu endlini yami wayesethi-ke ningicelele intethelelo ngale mbuzi eyodwa lesibili icala ukuthi ningenzele ngayo isithelo bese ngimbuza ethi mina mkhuthi soyenze njani imbuzi masingenzele isithelo uthi hhayi niyithathe iphili njani nisekhaya lemphefumulo leso sisebenzo senzelwa uNyazi lezulu mina ngithenga impuphu nobhatata namadumbe ukuze ngidle kade ngalapha esethi ma ufike ekhaya lemphefumulo mntanami ufike ucele bonke abantu bahamba bazobe bekhona uthi ngithe ngicela bethandaze ngenhliziyo mase nilethe leyo mbuzi nicele ukuthi uNyazi lezulu luhambe lungiqoqele bonke abantwana bami bakambamba bangasekho libangenise ekhaya lemphefumulo bese lungithuma mina kwabaphilayo bonke ngiyobatshela ukuthi abeze ekhaya lemphefumulo ukuze lizophela lolu sizi oluphakathi kwesibongo sakambamba mase ngithi ngiyambikela umalume athi ayi angiholanga imali ephelele angazi ngizokwenze njani hayi ngihlale kuthi ngolesithathu aphinde abuyele umkhulu athi-ke asambe phela sekhaya lemphefumulo ngithi mina mkhulu asinamali athi mina nginayo-ke imali ngizokushaya uma ungakwenzanga konke lokhu engithume kona inkosi ibusise nikuzwile ababingelela abayingcwele nehamente kaNkulunkulu eyingcwele maka ngithi ngithatha leli thuba elifishanyana ukuba ngikhuluma indaba yezwe lakithi lasemanzimeleni ngikhuluma ebungcweleni
obenziwe uNkulunkulu kuyinsindiso kwabalele okuthiwa yikhaya lemphefumulo. Ngoba sikhonza izinto ezenkosi njengoba sila khona nemndeni yezwe lakithi la ekade ngibona umndeni wakwaNgcobo esayawuthandaza kubo namhlanje ula uzonikelela imndeni yakubo ngehlupheko ezibaphethe. Amen. Neminye imndeni manje kuyenzeka sithi siphumile emndenini yethu sizonikela sichaze ngiyembona makunikelwa abashumayeli abanezwe umsebenzi wokunikelisa bebebuze inkosi ophuma kuyo ukuthi uphuma wena enkosini ubani kuliphi izwe besulisho kanti lelizwe mhlawumbe ulisho nje alimnandi ezulwini linephunga. Umfana onkosana nje sencane isuthi yezwe lakithi eMambatheni Sibongo memuye ekhaya ngesonto ledlule ngifika ntambama uyisi sengicela eceleni ngixhumanisa nayo ungikhulumisa nayo uthi nomntwana ubone amaNazaretha ehlezi kwase kusunyiswa abashumayeli kwathiwa abashumayeli abahlela olayini kwafinyanisa abashumayeli bayimbijana bayingosana kwase kucelwa enye yenhla isuthi yakithi kwaXolo Sibongo ekhonza khona noma eminingi la ekhaya lemphefumulo iyelekela labashumayeli asisuku mayelekela labashumayeli mayisijujela amehlo inhla isuthi lapha emfuleni ngiyabona lomfula wekhaya lemphefumulo mabonga uNkulunkulu. Amen. Uma ijujela amehlo ibuka lapho ibona abantu bayehla bagudla umfula abaweli lapha abawele khona bathembe bethi chaphasha ngaphesheya yasibabona hawu amaNazaretha agqoka ingubo ezimhlophe kodwa ivutha umlilo kodwa la maNazaretha awezwe lasemanzileni emthuzini. Hawu yini le uthi kodwa kuthiwa ingane zingayiboni letho uthi ngantshontsha ngayibuka ngumntwana osemncane uthi ngayibona letho uthi emva lelikhulu lokuqala noma lesi sicubu sokuqala esifutha umlilo lapha engubeni zabo uthi ngase mbona futhi emveni kwabo sekuthi iqulu lesibili labantu abagone amathumbu bawagonile okhomba ukuthi labantu babulawa ngokugwazwa. Hawu lehlule iqulu lesibili uthi lesithatha elilandelayo kwaba izangoma angigxeka izangoma abantu barekodana abantu bese bethi usibani bani uthini enkulveni lezo zenu athe uShembe akayidini kuthina nali iqembu lezangoma alibone nalo uthi kodwa bonke labantu basebuhlungwini nasekuhlupheleni basosizi noxakuwenza yendabena yodwa abantu baNkulunkulu ukuthi sengathi wena wasemthunzini ola wasemanzimeleni ola angazi singenza njani ngoba kunabantu abebekufanisa noNowa mina sebathi hawo namakhathini uswangenwa zidalwa wena uyisangoma ngoba ukhuluma izinto esingayidingi thina esingenandaba nazo. Izwe lakithi ngokuguqa kwami lapha ekhaya lemphefumulo uShembe sengibonisa into eyinkulu igazi elifuna ukuchitheka ezweni lakithi ngoba izwe lakithi linofa ezulwini. Amakhosi siyafisa usondela kuwona ukuba kuyenzeka ngabe abagcotshwa bayalalelisisa noma beze ekhaya lemphefumulo ngoba ngabe lo moya usungene behlehlele eyuneni bese behlangana beba into eyodwa bese kuyiwe emakhosini esuwakhele ngoba uma kuboshwa amakhosi nathi siboshiwe iminikelo yethu soyise ezulwini idlule ekhaya lemphefumulo kodwa uma kuboshwa amakhosi esuwakhele uShembe uzofika bengomuntu ezodwa kuleso sizwe njengoba kwenzeka hayi isithandazise amaNazaretha kukhona ezweni lakithi obonayo ongabona kaboni uma
bengizwa bakhona bengibeka kabi noma bengisola kabi cha kodwa ngikhuluma enguthunyweyo le nkosi lenhla isuthi esencane impela idlulisele lokho ngaba akayithinti ikhuluze ezwe lakithi sengathi uNkulunkulu angangena ukuthi ngoba sonke bambalwa abantu abanezwe elengaze limhluphe bambalwa kodwa ekugcineni iminikelo yakho ozongena nawo la incwadi ezobe ibhaliwe isiyezulwini ebuhleni izobe ibhalwe inkosi yezwe lakini asokunakisisa lokho maNazaretha engcwele bantu kaNkulunkulu uyaxolisa ukuthatha lelo page noma lelo khasi ngoba liqondene nabamiselwe ukuwenza lo msebenzi noma bathunywe ukusebenza lo msebenzi kodwa ngizwe ubuhlungu ngoba uqhamuke ngenzwe lakithi lento ngiyibona ezweni lakithi ukhulumisa izizolo ngigibela zemotini ebusuku siye ekhaya ebusuku zithi sizokwenza njani ngoba ezweni lakithi iviki neviki ichitheka igazi mekwahlangana abantu nje odwendweni kuyaliwa ngithi ngeke kulunge ngoba izwe lakithi alimnandi ezulwini Nkosi kusebenzile ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama uNyazi wezulu lithi ulimi labadala impaka ibhunquza isigujini okuchaza ukuthi khona umhlolo ozovela lento eshiwo uMshumayeli imbathe wonke amazwe esiphuma kuwo naphuma kuwe ngesonto edlule nami kade ngisebhulwa komalume bami lesi sifa khuluma ngaso sigcwele yonke indawo inkosi yakomalume wami ibusa isizwe kodwa lesizwe sihlukene phakathi endlini yakwethu la kuzala khona umama wami uSipho Mathamu ulelele ngiyasuka ngiwele ngiye konkosi mangifika ngibuza ukuthi ne umndeni omenywe inkosi uzile ngapha bathi hayi nakubangale abezi ngapha abafana bangapha make baya ngale bawela umfulo bafike babulawe kodwa laba bantu bayisizwe sodwa isibongo esodwa laba bangalama bebole ngala bafike babulawe vele iyona into ayingithumela yona umqalo wendlela komalume bami ukuthi phuthuma wena komalume bakho ngoba isibongo sakomalume wakho abantu abanamakhanda ahlaza babulalana bebodwa bala babulalana ngekeza yazi yacaphakela esizweni lento shiwo uXulu sonke isiphethe nawe uyakwazi lokho ngakini mawubheka noma uyibuza ivuswa yini ivuswa yilabo abantu nabo abafa ngaleyo ndlela basemandulo uShemba kayenza into engenaso isizathu uNyazi lwezulu njengoba lakhe lo muzi lifuna ukuzophephisa thina sizulwane esiphilayo nezizulwane ezolandela thina mayibonke Nkosi thina okusele kithi ukuthi sibophe ukhalo lethu siqine sibe ngamadoda omama babe ngomama amakhosikazi amakhosikazi namadodana amadodakazi siqine simlandele uNyazi lwezulu yebo makuphambi kwaNkulunkulu kuhle ukuthi sijabule abone uNkulunkulu siyajabula kodwa wazi umbona uNyazi lwezulu usukuma lijabula ligiya kanye nathi ngoba lisebuhlungwini njengoba kuthiwa indlamhlathi kaMayekise umuntu mayedla umhlathi usuke kunjani bakwethu bathi izibanizi imhlathi yakhe ujulile usosizini ngoba uShembe nje obephambi kwethu yabo nje manje usentabazwe mhlawumbe useparadise uma ukhuluma entabazwe so besimbuka ngamehletho kona kodwa amehlo akhe ubona izinto eziningi ofayo njengamanje unqunwa uhlinzwayo yena uyembona wena ukukhalisa umuntu ehlatshwa ngempama nje la uthe kwazomsakaza ngempama lo muntu ikabuhlungu manje yena ubuka abantu abahlinzwayo nje oba ngibukile obulawayo manje uyambona uNyazi lwezulu okhalisa ilile esinzima sokuthi awungixolele ungangibulala lokho khala kwakhe kuya kuyena ehlele eparadise ufike kumshaye kuyena enhlizweni uthwele kanzima uNkulunkulu bakwethu amen
kodwa umnyombo wayonke lento isuka lapha emuva njobe tushembe abantu abamasamso oyibambe emuva ukuba siyamlekelela uNkulunkulu bekothi kuphela iminyakana abesephumula uNkulunkulu ngoba izwe lobe selihlwabisile selincwaba selilihle esegeziwe laba bantu abanethalo lobububi nalempethu ukuthi sibulalane kahlungu kanje engathi kubulawa yilwane uthi ngone nkosazana la ngathi wakhona ngabothi uNkulunkulu maseyifuna into yakhe ngeke uzumenzele lutho lapha ngaphandle bantwana benkosi la ngaphandle njengoba nibona sekukuhle nje ngiyayiphinda lento kodwa ngenzela ukuthi no ebeyikhulunywa inganaki aka azalwe kabusha emqondweni wakhe ayibuza ukuthi kungani uNkulunkulu enze nje lapha ngaphandle bekufana naseyicilothini beke sithi siyafika ubone kunoplastiki namabhodlela na yonke kanti kwamanye amaplastiki akhona kunezingane imbungu elahlile ngoba kunakeke bafe bashiye ebusuku la upaka imoto la ushiye ebusuku bakline ngakusasa lothi lishona isonto kobe sekugcwele inqwaba umfumba nathi sagcina sesikhathele sethi ngeke silowe siklinile abantu nabo abaphathi bagcina bethatha sebekhathele kodwa kwafika umama la owathi mayekhuluma nathi lapho ngikhumbula sasiguqe lapha simama lo yadadewethu efike ngithunyiwe uthi ngonenkosazana kunina abashumayo lithi uthi ngonenkosazana ngimtshela ukuthi celana abantu bakline la ngaphandle baze uthi wazothatha ihospital bochela lapha etshani lapha emgwaqeni laqhama khona imoto nje kamali uthi ngonenkosazana lachela lapha phansi lathi uscrap la nilungisa yonke le ngoba thina boshembe sibutha imphefumulo yabazali benu umhlaba wonke siyoyinqobelanisa lapho izolinda ingane zabo uthe eminye isazohlala mhlawumbe iminyaka eyishumi ngoba ingane zabo asikakayiboni lento ezinye zigqoka ingubo emhlophe sekhomba ngenhlanekezela lo muzi uthi bayohlala lapho labo bantu balinda ingane zabo saxakeka lo mshini uthi wathi mayeqeda lithi uthi lo dadewethu mayeseqeda wayesengena ngaphakathi mayefika ngaphakathi lapho uthi mina nkosi lifika unyazi lezulu lijulukeni manzi unyazi lezulu liqhuma abantu amathambo abantu alifake masingalingani isinqa asikhiphe amathambo lesinqa asikhiphe afake esinye malingalingani isandla sikhiphe uthi wayesengena wathi buka mntana umuntu usebenza kanjani uthi wayesengena wayesemangale uthi mayemangale unyazi lezulu maqeda ukufaka umuntu ephelela linikeza unyazi ufakele inyama unyazi lezulu maliqeda ukufaka amathambo alomuntu uthi ngolenkosazana lakhuluma nalo dadewethu lathi malingena ngaphakathi athi buka umsebenzi wenza lase nedlula unyazi lamangala uthi unyazi lezulu maliqeda ukufaka amathambo omuntu uthi siwehle kunendlu ephakathi la ehlukanisile le ndlu mayevula qhamuka isiwehle samathambo adilile athatha afake wena wabona nodoli laba ababekwe edrobheni mabezoqokiswa kuthiwa i-window shopping nangusimamani uyayazi uma bezofaka labonodoli la kuqinisile sokuzoqokisa lapho bese nibuka-ke ikhedi nayo yonke uthi alifake bodwa kulingana khumula amathambo abantu azaphelele abasenikeza uthini uthi ngolifakela inyama uthi unyazi uthi ngonkosana bese kunikeza inyanga yezulu yenze wawo umsebenzi njalo kuze kufike enkosini umqalo wendlela abafake emanzini uthi mabe kuphuma emanzini uthi ngaphakathi kunomfulo omuhle okuhlaza mabe ngeniswa khona masebephuma uthi bahle ngathi onodula abantu maye insundu uba insundu lokucwebezela maye ngamleke ebala umuntu ongamleke ebala ofana nanangokusho maye umuntu ompofu uthi maye nje nacwebezela makuyingane uthi kufakwa phakathi ngathi kuyibhola liqhume kuphuma umntwana angene ngamanzi abesekhula lingane neminyaka yakhe maye no100 years ukhula zabe no100 years uma ngabe wachitheka 100 years ago mayeqeda lo dadewethu ukukhuluma wathi uhlale machobeni wathi semachobeni uthi wayesetshenziswa abantu bakubo behleli lapha ngaphakathi bele wathi abantu bakinda nangokhokho wakho angisazi kuningi ngayikhuluma la ngiyakhona ke ngiye emsebenzini wonyaka kaNkulunkulu uthi mayekhuluma into mayeseyifuna uyayifuna sabuzana sizoyenza njani into ithini inkosi mayika sikline lapha sishanele lapha sichele lapha kanjani ngoba phela umphakathi leyo umphakathi ngaphuma emsebenzini ngeqa ngeza ngiyajwayela ukweqa noma ungafika ungicela ngeke bangenzele utho vele sengizoyena
phela nganguneze ushebe lo msebenzi kamasipala ngeqe emsebenzini ngiyaphuma ngathi ngobhema ugwayi noma ndiyabhema njalo ngathi zango nami ngithatha iphepha ngiligoqa ngidlule eduze kwe-office manager ngithi I'm having a escape iphume ngiphansi ngikhulule kungamandiya aphema njalo amandiya abantu baza basebenza ngamandiya nami ngicasulele ukuthi amandiya aphuma ohlala 10 minutes 20 minutes lapha phansi mina ngilibele ukusebenza iphume nami ilengisele iphepha ngathi ugwayi ngizambele ngene emotweni drive ngizela ngizobheka umsebenzi kaNkulunkulu ngiyafika osesikhathi ngiyafika eXhovo la ngigcina sengikhohlile umsebenzi ngingene eXhovo nami ngiyabheka ngofika umsebenzi sengigcwele udaba sengiyanuka bathi abantu uzonukisela abantu ukuthi nizobefunani e-ofisini la ngisebenzela khona ngizomnukisela ngoNkulunkulu ngizokela ngiyincokolela uthi mase sengingenile bese ngithi mangena bese khamba ubaba uMthembu athi baba uMthembu naba khona abantu bebuza ukuthi ubani okhona la ngiyabona odadewethu bagqoka amabhuluku amaphoyisa nabantu nje abaningi bapha ngemoto lapha la ubona khona kuyisana bese ngiyakubona sabona baba manje sibuka lento lena manje sesiyenza ukuthi bekutholakala nembungu engane la leti clean njalo khona baka-parks nabale ka-DSW manje lento asazi wenze njani ngithi mina nathi sisihlulile bantwana benkosi sesiza bathi manje khona into esiyicelayo sicela ukuthi sizoyiklina kube kanye le bese siyinika ushebe uthixo lenkosazane lalithele yandawo ayiklini siyaxaka thini soyiklina kanjani ngoba yomphakathi sekuphela phela sonto sekufika labo bazo sicabanga uyiklina kubeka bese siyinika ushebe mayibonkosi sebethi-ke sizocela ukuthi nisize nifake amahatshe khona abantu bangeke bangene sithi thina sikwazi ukufaka amahatshe ngaphandle bathi hawu siyacela bantwana benkosi sihamba sobukela unyaza lahleka unyaza sifaka namahatshe njengoba nibona kunamatshe lapha ngaphandle yahlonipheka leya ndawo mayibonkosi kodwa leya ndawo ayihlonipheki masiphiwa amehla sezulwini mhlawumbe bakhona phakathi kwenu abahlulekile ukukhuluma masiphiwa amehla kugcwele iy'ndimbane zabantu abagenqikelayo washo ukuthi lathi siyabaqoqa mntanami sibabeke la ekuseni nginqamukile ngifuna ukuqedela ngoba uma kuphela inkonzo yantambama abantu basuke sebejahile ukuthi labo abasuke besebenzenzile zonke iy'dingo ney'gaba bayidlula sekusilele manje ukuthi bazothathela babuze ukuthi isigaba esilandelayo sithini kulabo asebenze konke banikela benza yonke into balila uyasho njalo bakunene usuke ngathi usuke ekhaya uNkulunkulu uthi asilile ungeke ukuthi abantu bakini ngathi uzobafaka last week usuthi wena uzoba la laba bantu kukhona abantu ababenenkani kukhona abantu ababe namacala anzima linda phela na uthandazo ulekelele uNkulunkulu ukuthi akaqede lemndeni yabo uma-ke sesifikile isikhathi sokuthi hayi manje sesicela uzolandelisa ngesigaba esilandelayo kufuneka ekhaya-ke nilungise izindlu zokade kuchazwa lezi zindlu ey'ntathu zezinhla zontathu emzini wendoda iy'thebe ntathu esontweni la eNazarethi amasango mathathu njengoba sihleli nje nazi igama inhlalisuthi ngapha ujamangweni ngapha intaba yapheza nasemzini wendoda kunjalo umakoti uma efika ungena ohlangothini lomama iy'ntombi lapha ekhaya zinesithebe sazo kanjalo futhi emzini wendoda isiqhimiqhimi somuzi kuba nelawu ley'ntombi kube nelawu ley'nsizwa zalapha ekhaya kube nendlu yomama lapha ekhaya nakhona-ke ushembe ukhuluma ngazo ukuthi zakheni bantu ababo ngoba laba abantu engizobalandela ngizolanda abantu abasha asebedalwe kabusha sebekhandwe kabusha ushembe ubakhanda kabusha abantu lapha ekhaya emphefumulo mayibonkosi kodwa sazi kwenzani ukode sikwaziyo yiloko ku-242 ivesi lesibili yiloko esikwaziyo yehla moya oyingcwele ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwe ushembe wazi ukuthi abaphakathi wenzani ngowayengumthakathi uyiguqula kanjani inhliziyo yakhe emphefumulo iye kubuthakathi ngoba lokhu buthakathi wakufundiswa uLucifer ngoba kazalanga nawe wakufica emhlabeni la emhlabeni wafika sekunendoda ebisana nonyazi angithi hlezi sizwe umlando kaBhombela ukuthi washo umuntu wafunga waqanganisa wathi uthi Shembe ufundisa ukulunga sifundise thina ukuncola yothi shumayeza abayisihlanu nathi shumayeza abayisihlanu baphikisana nokulunga uShembe la kubafundisa ukulunga khona abantu abaziyo imindeni abaphuma kuyona ukuthi baphila ngenhlamba inhlamba badlela ekhaya iy'nhlamba ezisabekayo sekwazi okwawukudla kwemihla ngemihla labo bantu uma ubheka bangena kanjani ezulwini lomndeni hayi likaNkulunkulu lomndeni phela lokuqala elomndeni
ingakho nabantwana bakaIsrael bafundiswa ukuthi mabethanda babothi uNkulunkulu obaba beyithoja ngowe noJoseph namakhosi ezelakithi oDavide nasezulwini nakuphi ungena ngesibongo sakini nenkosi yakini njengoba ekhuluma umfowethu. Manje ke izikhonzo ezinhle zasezulwini siyacela uNkulunkulu ukuthi sengathi angasiphi isibindi ngoba isibindi kufuneka isibindi bese okhokho bakho bavuke nako ifa labo esikhotheni bavuke nabo eziswini zeimpethu bese bekunika bafuna isibindi qala. Amen. Ingakho lobuya ngabazi bathi mhlawumbe lo mntwana sithi akasiyele emzini ongcwele bese sishiye endleleni esebona isikhundla. Sefuna uba umfundisi umayela, funa uba umvangeli, funa uba umfundisi, funa uba usihlalo, funa uba unobhala abese khotha ukuthi bethumeni bese bethi neke ake basithole inhlizweni zethu ukuthi silangazelele ukukhululwa kwabo khona bezosithemba. Usava sengiphetha kusavaliwe sisathandazela ngale ukakuyini lento eyayivimba abantu bangangeni iCovid sasithandazela ngale kwekhala emphefumulo sicashile wasukuma insizwa lapho yathi okhokho bangazi uma lesizwe khona ukuthi isikhathi sami ukuthi ayisukuma ithi kwakhuluma ukhokho wakhe ekhuluma kumfana wakhe behlile endlini wathi uyabona nomfana lento adikhuluma yilo mfana wamanje ithile suke sicela ukuthi akakhulume kanjani asimthembi mina asimthembi mina la sihleli khona esikhundleni esihleli khona noma bekuthiwa sidliwa impethu sithina sesijwayele impethu usuke sekufudumele ikhundla zethu manje sike sisaba ukuthi soshiya lesikhundla sithi siyakulandela ukuthi usisa uNkulunkulu bese ushiye endleleni usujapha into zakho namagrebhisi lawa adliwa la eNazareth bese sithi siyabuyela esikhundleni sethu futhi sengena abanye abantu siqale phansi siyofuna siyemumva manje siyofuna indlela yokushindela mhlezi uNkulunkulu angasasikhumbula abantu ekuthiwa bagcwele lapha ngaphandle kwesango abakamthulu bathi uthi insizwa kaMthulu batshengiswa abantu bakubo wathi umqalo wendlela ifuna ukutshengisa mntanami ukuthi umsila wabantu bakini njengoba beza la ekhala emphefumulo hayi la yilo Holy Grant lo umuntu wayelana wo ihlwele ngoba sibe siyekhelwa uthi wayebona ihlwele zihamba kanjani icuku ngecuku uthi abantu bakini ndaba yafuna ukubona umsila wabo ukuthi baphelelaphi uthi wabona le ndawo yonke udikilizi phela yonke la uqondene uhlala ngaphambi kwaseTafukeni kole embombo uthi wabona umsila wabantu bakubo icuza kubo ziyosithela ngale ezindaweni zasembombo wathi ke basuka khona nje ukubona ikhanda lila ihlole zakubo zabantu bakubo benze ekhaya phela bazogezwa uNkulunkulu manje ke sicela ukuthi ke thina uNkulunkulu asiphe isibindi sokuthi mase sesikubonile lokusikhule ngomqondo mayibonga Nkosi ungabusakulalele okunye ubambelele khona bazokubona usevuthini bese beqala bekhanyisa isibani pa uyabona into zakho seziyaqala ukucaca ukuthi nawe ukwazi ukuthi badololozeke nawe baze bafike kulomthombo omfula ogeza mayibonga Nkosi lapha ke ekhaya mase nizakhile izindlu bese nithandaza nicela kubona phela manithandaza nicela kubona sesimfakile ekhaya emphefumulo sicela ningene enhlizweni zalolu numuzana olisenamakhanda kakhulu ngoba nani namakhanda kakhulu yabona ukuthi uyabika ekhaya ubona kudoza kubhekane ingoba ethumeni kunjalo bahlakazekile ethumeni banempethu imikhuba baboshelwe yona mase nibabuthile wena othunyiwe wabamba umoya wababutho wafaka la ubambela laba bakini ingakho bekuthiwa nakulo osuke umkhulumeli emsamo angababophi ungawubophi umndeni uthi bazoshisa impepho ukuthi nina basethini nazi imbuzi zithengwe mina nendlu yami abafuni laba banqabile basithukile bathushe cha musubabopha ngoba ilezi ihonge ehleli phezukwakhe ehleli phezukwabo ezisalwa eyisaphikisana wena bakhona bakwenu nina basethini nazi inkomo ziyithengile sicela nalabo abangakaboni nibabale phezu kwalezi inkomo ngoba babonje inina enihleli phezu kwabo enanenza lo mpethe njalo yokuthi makuhlangene nifuna umndeni hlukane niwuhlakaza umndeni siyacela ukuthi ke namhlanje loba siyongenisa ekhaya emphefumulo mase nigeze uNkulunkulu nishintshe inhliziyo zabo nemiqondo yabo ukuze nabo bezwe ukuze ukuthi makufika isikhathi ukuthi balana babe sebelungile abozalo lakwethu mayibonga Nkosi uma ke sekufika leso sikhathi sokuthi
seniphi udate sefanele nilungisele inkosi yami ungababazi ngoba ubabaza abafuni wena ubabazi uthi imbuzi engaka ngoba abafuna imbuzi yakho banazi imbuzi zakho bahleli nazi efeni cela kubo ukuze babone phela ukuthi le ngane ngempela iyimisele cela kubona abafuna imbuzi yakho into abayifuna kona inhliziyo yakho evumayo bese belandela yona uba yisenkulunkulu tsho ngalihlabalela ndamuva indlela inde kangaka balandela wena basankulunkulu nenhliziyo yakho elungile bazokupha wona bazokupha imbuzi kufuneka izintondo lezi zisihlanu lapha nesithebe sakho uphakathi kwalezo intondolo khona intondolo ngoba uNkulunkulu uqedile la uthethe icala nina seniyofakazi ekhaya ngaphandle kwecele ngalembuzi eyokuqala ukuthi sicela nithethelela abahamba emhlabeni bethakatha baze babone bayathakatha noma babengabona ukuthi sicela uNkulunkulu ababuyisele ngancane umndeni ubathethelele babuyele emndenini ukuthi umndeni mawulanda nabo balamlela uzumndeni mawugeza nabageza uzumndeni mawuthula iThixo nabo bathule iThixo lenkomo yabo sithi sicela intethelo sibacela intethelo uthi ababuyele ngancane emndenini bayibonga inkosi amen esibili inkosi yamakhosi lenye futhi inkomo yona le ekhulunywa ngayo sicela uphinde uyiguqule khona abantu emndenini abantu sebefuna ukuthi ubani kanti lezo befuna ukuyiqeda ngoba abantu bayalenza ngiyiqede bakwethu ngoba manje yahluka mase sishele umuntu ngawani bese kuza esibili yona le ekhulunywa ngayo oqala iphinde icela phela ushemba uNkulunkulu ukwazi ukuguqula into engekho ayenze ibe khona akwazi ukususa into ekhona ingakazi ibona ngathi akazi ibe khona ushembe mayesenza izinto musana uganga abafana kusana abafana nabafana badala niza nayilingane ekhaya kusana abantwana yona futhi le kuyakhulunywa phezulu sicela ungena kunina abasekuthini lenkomo esikhuluma ngayo sithi siyacela ngayo ukuthi la phakathi komndeni khona abantu ababenyundelwa ukuba nje ubabunene sonene sonke la ubabunene izinto zakho zenza kahle emzini awugadi soyise emkhulu njengoba izindlu ikhona kanene nami ngigadenye izindlu zakithi ebizwa ngegama lasekuthini nale kodwa sisibonge esizonke uthola unene lapha yena la igade khona emzini oyise emkhulu ukhuluma kahle izinto zenza kahle mayikhipha impahla iyodla amadlelo uyabika umzethemeleza nina abasekuthini sicela unigade impahla yenu ingaphuma ingadliwa izimpisi nomfana oyilusayo angagangi ngayo ingadla amasimo abantu umthandazo lo mayibonga inkosi amen iphuma inkomo nasefengeni lapha zidle isuthi inkomo ziyacelelwe ngomthandazo zingadli ukudla zingadli utshani obunokufa bayigade bazeluse bahamba nomvenqango inkomo ibuye inonophela ingane maze esikoleni sicela niqala zingane zingadlali inswelabona uyathandaza lo muntu engaguqile engalona iNazaretha ukhuluma nje ngomlomo indoda ehlambulukile egcekeni loyise enkulu ukhuluma kahle lo muntu ukhuluma kahle siyacela masiphuma semasimini amasimi la masiphendula amasoyi akhipha ukudla okuhle ungadliwa imswenya nayo yonke into uyathandaza lapha ekhaya uphatha kahle umzwa konke akwenzayo kwakhe bese kuyashwabuza mina la ekhaya yonke into engikhuluma wena mphuma kanye ukhiphana inkomo esibayeni ngitshela ingane lapha ekhaya wena kuthi thatha lamageja siyolima khona la emasimini uthuka ihlamba emasimini oyihlo omkhulu uhlabelela ingoma ezikunuku khona lapha egcekeni yonke into yakala ekhande ubuhonga khona kuzolunga inkomo ibuyizacile kade uyithuka phela hey khipha lo mphumu kanina lo hamba ohlelo lwawo utshani lapha ngikhuluma ngemikhuba esenza sina uthuka impahla oyihlo omkhulu uthuka ukudla koyihlo omkhulu kwenzeka lento kade ishoyo yomntwana noma mbala bekhaya mabe wela itambu nayo yonke into uthatha abeke lapha phambi kwakhe abeke idrum awele la amahlazo enzakala ukudla lokukwelayo angithi igqulu itambu kwenziwa yonke athatha isigulo lesi asibeke lapha phambi kwakhe abeke imqomo la asibeke lapha phakathi kwakhe kwemlenze yakhe umama uyaguqula ukudla okuzodliwa amakhehla lapha ekhaya ayikho inhlonipho omama lapha ekhaya baneziqali zabo la egcekeni abaqhokela kuzona kodwa bakhanile lapha ekhaya liphuma ihlozi geleqele mangabandla thina ke sinqwaba esonayo
usithenjwa mhlawumbe nomuntu newethu benza kahle ngamagceke wakhe makwenziwa izinto siyalunguza hawu izinto usithenjwa yena lakhe ikhaba liyathela ezakhe inkomo nonophela ezakhe ingane zihlonipha ezethi bese kusho nangu mfowethu athi awumazi kohlakale kabi umfowethu uyathakatha usethiwe uphetha amanzi amnyama uyo yonke simnene umntwana umfowethu uthi ushembe mayesefa kayendele ngoba unenhlamba kayendele kodwa yena ubelungile kodwa ngoba sesimqambile samthuka ngenhlamba mayehamba kahle uyakuphi akayezulu lomndeni uyakulipha izulu lale zayihonga lezi zayithakatha ngempela ezaziyo eyanuza ngaphandle kwethe nazo seyikhambela izulu lasihokweni lapha ngaphandle ngoba zize emndenini mayefa usithenjwa mayefika ngale bese bethi kanti kuphi ukulunga nawe kade ulunge kangaka sebethi uyathakatha awubheka abaxoshile woza nakudla bamfundise phela igebengu lezi zanza yonke bamfundise ukuthi uphathwa kanjani uma ufuna ukudla bamfundise ukuthi uthatha ingane losikhotheni ubambe inkunzi lapha uthathe lokudla ukuthi abafundise yonke into nokugadla khona sigadle wona lo muntu yabona umuzi semhlabeni ukuthi ushebe umfanekiso omuzo ngaphesha kwethu abangale kwethuna babheka into enziwe emhlabeni bese bonke kufinyelele bona angithi basho njalo abafana bakaIsrael oMattheyu oboshiwe emhlabeni ngofike boshwe ngale kwethuna okhululwayo emhlabeni ngofike khululwe ngalo esikwenza la ingakho ushemba siphathe kahle imizwa baba nobamkhulu bethu esikwenza la sazi ukuthi singcolisa le yamizi mase ingcolile alingeni unyazi emzini oyihloko phela ushemba akatholakala ushembe esontweni ushembe umthole ekhaya kini phuma mayibona Nkosi uqala ushembe emndenini wakini ngaphesha kwethu ezulwini lomndeni oyihlo omkhulu bakho bambikele endlini yangasenhle ukhona babikela yena mawubika wena ubika koyihlo omkhulu bakho uquka bona babikela unyazi lukhona endlini yangasenhle kini kodwa kumuzi mase ungcolile bazobikela uba ngokuya phuma uNkulunkulu nethonga limlandela uyabona umuzi osemhlabeni usuyacheka odadewethu baqulula ingane ekhaya uphume bafana la egcekeni into ongayazi bazali ingane ehlukene kanti ithonga lisekho le mbuzi ke kukhulunywa ngayo kuqala kuphinde kuyo lo kade becelela labathathwa sesicelela labo abanyundela ukuthi sicela ukuthi bagezwe leyo nhlamba abathukwa abantu ababenomona asebengale kwethu sicela kuye ubonke labo abathuka sibacelela inthethe bangena umoya omubi labo ngoba benomona behlula ukwenza kahle egcekeni base bebathuka bathi bayathakala sithi nabo sicela ke baxola babuyele emndenini amen inkomo yokuqala leyo mayibonge Nkosi amen eyesibili ngibani inkomo ezihlanu shemba khuluma ngayo eyesibili sesiyacela ukuthi bakhulise umlotha bakhumisana umlotha bathethelana phela amagqubu namazondo nezinsongo lemshwabulo nako konke ababekwenza kunoxabene befungelana sithi abakhumisana umlotha kuthiwa umlotha leyo nkomo yesibili esithathu Nkosi yamakhosi ngale nkomo sithi ke sesicela bagezwe insipho bagezwe amanxeba neingozi abafele empini zasemandulo ugezwa abathakathi nezangoba nenyanga nolondimba nefebe nababulani namaxoki nabaxabanisi nababhinqi nabazenzisi namasela konke ukungcola kwasekuyithixo zasemhlabeni bagezwe bona abathwetshula ingane ezachitheke ezaphuphuma insipho yabo nomkhulu weziboshwa amen ushembo yazithi insipho ubeke kumbuzini kodwa wabeka inyongo nomswana uNkulunkulu hayi amakhambe hayi umuthi akufuneki ikhamba lapho lwana ukhamba ngoba nayi into iphelele uNkulunkulu lethe imbuzi ezothetha amacala emhlabeni ukhamba lokwenza lozofuneka hayi sifuna ukukhamba lokuhlala nokuhlala ubovu cha sekuyizithixo zasemhlabeni ushembe uqedile makukhulu ukuthandaza kwabikela ushembe kodwa nenkomo yokuthi nokuthi sicela bayimukele ngaphesha kwethu bathi amen ngaphesha kwethu bavume isuke leyo nsila yabo mayibonge Nkosi amen lezo inkomo izona ekhuluma ngazo ngaphandle komuzi bese kuthi le enye yesine eyokubamukela bawazi phela lo muzi bafa emandulo bekungakhiwa imizi phela engakhiwa emandulo inkosi lebe zani ibuthe isizwe nje bese bakhelwa amalawa wabo ahlale nenkosikazi wakhe umuntu ibutho lizala ingane ube inkosi kuphela kube isigodi senkosi uphunywe ngoba yolizini imizi yakhiwe nje ngoba sesiqala sengena namaxhoba ntwanawe senikeza inkululeko waseqhamuka imizi kodwa imizi yayingekho amakhosi ayahamba efuduka behambe bephangana bodwa ingekho imizi nale eyakhiwa okhokho bethu bagcina sebeyakha nje bona ngoba izwe selihlakazekile basebeyakha ababatshelanga kodwa labo bantu abafela empini
baqala ukulandwa unyazi manje ngawe wena ophilayo usubakhipha ekhaya emphefumulo usubasekhaya usuyabatshengisa ukuthi nawo umuzi wenu emizini yonke nala kwakuhamba khona okhokho behamba beshiya sithi ke lo muzi sokuwona manje sisiphila ngaphansi kwawo sicela ningene kulo muzi elithi ngenani esithi ngenani kona sivumelene siuza ukuthi uzoba yisango manje ngena ngaphakathi niyibona yonke imizi legcwele umhlaba inkalo zonke izindlu nezindlu noyibona ngoba asikwazi ukuphuma ekhaya emphefumulo bese uthi umuntu hayi mina ngiyanyada umunye ngiyakuphi fanele niphume nonke ekhaya emphefumulo niyongena kulo muzi enizovumelana ngawo mengabe umuzi oyisekhaya elikhulu novumelana ukuthi nongena khona mengabe yilo muzi eniwethile nenigama niyophumela kuwo lapho ekoqedwa khona leli siko ukuze abantu bangene siyenza isikhathi lapho khona okuyobuye nihlale phansi senithi ke manje niyabahlukanisa ngezindlu sebegezwe uNkulunkulu nabagcinela isiko nina nivuma lethu uNkulunkulu kade bathula yona ekhaya emphefumulo seniyoyivuma ekhaya mayibonga Nkosi ngoba leyansila bayishiya kunina ushiya kubageza insila yabo emphefumulweni yabo nina nisele nensila iyona le eseyiyogeza ngani sekugezwa abangaphesha kwethuna kwabanganene kwethuna sekuzohlanjululwa nani uqobo nini nisenyameni ngoba nithwele insila yabo amen bona ushembu bagezile nina seniyowisa inyongo nowisela inyongo phezu kwabo nani sizonithola leyo nyongo ephenduka kube insipho yonke le nkomo ke esini ukuthi ke bangene ekhaya batshengisa ikhala banemukele bese beyibona yonke imizi le yakhile egcwele amaqele esihlanu imbuzi ingane umuntu makwaphuphuma ngisho angaqhamuke seyixhegu kuwena noma esesalukwazi akanayo inkomo asikho isithebe senkomo ehamba ngamasondo imbuzi amen ngoba bakawelisele egameni lethize usazothi uma seqedwe imicimbi yonke ekhaya kwadlula mhlawumbe unyaka noma seniqala ke manje nenza imisebenzi yabo nikhulisa ingane la ekhaya singazange ikhuliswe hayi lezi sikhulisa thina ukhulisa ingane yakho kanti ngale emva kokhokho zonke ingane emva kokhokho azange zenzele lo masiko lezi zokuqala ezabhubhendula azange zenzele bese kusuka umsilo kusuka impi kwenza umhlonyana la lezi azange zize zenziwe umhlonyana kwenza umemulo lezi azange zenzele umemulo kwenzela idaba ogogo laba ogogo bazalo baba bethu kanti khona ogogo bona abafa empini zasendulo ubevula kwezindlu zasendulo azange benzele idaba kwenzela umkhulu bethu okhokho bethu ihlangula laba basendulo azange benzele ihlangu basathwele eziswini zempethu bagcwele eziswini zamabhubesi namande lonke lolo naka livukela inzalo yabo inzalo yabo ilivusele kwenzalo yabo inzalo kube ukhondolo lehla njalo bize kufike labo okhokho thina esiqhosha ngabo sithi sibenzele izinto ingane zayizona ingakho kufanele mayefika ukhokho wakho ethi mntanami ngicela ningilande angicwatshwanga ungathi mase uwenza lo msebenzi uthi khokho silanda wena cha khokho asazi ukuthi ubani wakudonse ukuthi uyofela entabeni ungathola siyakuthuma ke ngale nkomo sithi sicela ukuthi masimema wena ubameme ngoba sengiyabonana ngale kwethu isho njalo inyanga yezulu ithi noma angafela eGoli angafela kuphi angafa efihliwe angafa ethwetshuliwe wawufaka isomgedeni uthi bayabonana ngale kufika uthi awusibonana ukusalela le yankulu bayabonana thuma yena umuntu afelela emgwaqeni ugijima umthathu ufana kushayiswa imoto kanti ususulaka awakabuzi inkosi yamakhosi sicela ukwazi ukuthi umfana ukhishwe yini egcekeni ofele entabeni sicela ukuthi mase simlanda Nkosi eze nabo sake sathunga uNkulunkulu angazi uma ekhona lesizwe kaNkulunkulu insizwa kakhumalo le khumalo kaKhengi samkhumbula lo labo bafaya labo bayisho kakhulu bathanda uNkulunkulu kakhulu ukuthi mama namashiko bathanda uNkulunkulu kakhulu babevukela umncane bengafuni lephela siselapha phezulu isikhumbuzo umfana wakho indodakazi yakho kumama yafela eSwimmingpool la eChatsworth ngikhumbula kahle ngoba ngangiyekho khona sithiwe unyaka uthi ngekosazana indodakazi yakhe yakhokothwa yinja yathuka yathunguzelwa eSwimmingpool kwathola ukuthi amandi yakhe phezulu kwestage ayidlele uBrian lapho kuyajatshwa ukuthi uzokala izinto zakho kodwa bacaba ukuthi bakhokothilwa kanti izinto ayikhonkotha ngoba zibothi uyagquliza awazi ukubuka wazi wafa indodakazi yakho mama mase sesithuma inkosi uthi ngalenkosazana ithi hambani nolekele lapha nimlande lo ningakhohlwa ukuthi akayedwa nje ezofela eSwimmingpool mase sifika siyabheka thina sithi inkosi yezulu umhlaba siyacela ukuthi lo mntwana ngoba simazi ukuthi ulandwe yini azozofela emandiyeni
azongena eswimming pool kodwa siyawazi umlando ukuthi emandulo abantu babebaleka kulizinto bazibangena emfuleni bafele emfuleni abanye bafele bagulize khona emfuleni sicela ukuthi ngalo mfula wamandiya lona kube usebe lokuthi bonke baphume la amen sase simmemeza lomfana wakho masathi yabona iswimming pool kuba netebhisi futhi saguqa khona sathandaza sawurawunda sathi inkosi sicela ngalo mntwana owafela la sizolanda umphefumulo isidumbu sakhe sesemoshwana sesikhuluma nomphefumulo wakhe amandiya ahlakaniphile asazi alazi usiko lethu kodwa ngeke uzuyikhi ngeke inkukhu uyikhiphe uwe masiwacela amande siyacela ngoba kugcwele orex abakhulu sengiyakhuluma nami ngisazi singabhidilisha ngesifana kalo bengicela ukuthi nisicelele izinja niyiqoqa kusho ubaba omdala umphezulu tshela isebenzi collect all the dogs and bring up upstairs and bring them upstairs bayiqoqa izayikhonkotha lapha phezulu uthi unkosikazi kungani unkosikazi wena kungani uthi bayathandaza bafuna umphefumulo womuntu wabo kushindi yaphezulu ikhehle lidala libalcony limkanje liyasibuka lithi bayathandaza bazophazanyiswa izinja mathuba manje ushaya unke semase sithandaza la sesiyacela mfana wakho mama mbiza udadweni bese uthi nalo usebenza uphuma kulo la kulezi tebhisi bese uthi bameme bonke abafa kusukela abasukela emva kwakho uze kuyofika wasithi abafele emanzini siyahamba sekhaya nokhishwa amanzi eswini bese kukhulunywa kahle icala lingakhulunyelwa eintabeni abantu babulawe eintabeni akubuye kuzothetha icala ukuthi kungani abantu babule bayofela ngaphandle wabe siuthintile umentshisi sahamba kwafike kwenziwa inkonzo kwakwenziwa yonke into wagezwa kwenziwa yonke into walala khona insizwa umuntu uzayikhumbula ukuthi yakamcobothi siyadlula emhlabeni esasihamba nayo isifathana nje sincane sesilinde ukuthi kuvuke kwenziwe inkonzo yokuthi ayonqatsha lodadewethu umzimba wakhe ebusuku wabona isimanga uyaphuma la uthi ngicela ngiphelezele khona ngifuna ukubona ngoba sifike ebusuku mase siyabheka uyayibona le ndawo yehlithe uthi ngibone amanzi aqhume lapha impophoma yamanzi lamanzi mayeze gijima la kuneliba la elimbiwe masilibuka leli liba uthi lamanzi afika ngena gcwala iliba isephuma lesikhathi ephuma la uthi aphuma nenqwaba yedumbu uthalakaxa izalukwazi amakhehla ephuma kuleli liba lamanzi aqhamuka phezulu ehlahla ngena kulomgodi loyithu uthi kodwa mase ugcwala waphuma nalo dadewethu uthi waphuma nalo dad wathi thilikiki ngaphandle uthi emva kwalo waphuma inqwaba yabantu izalukwazi amakhehla uthi sazizabaleka sonke bephumela ngaphandle angikwazi ukuhalalisa kahalalisa kodwa uNkosi besibhedla kahle ngani mayibonkosi amen waphuma inqwaba yabantu la esafunda khona ushembe uqinisile mayethi akukho okuzenzakalelayo kodwa kunokhondolo lakhona ngabuka lapho ngathi awushembe abantu uqinisile mayethi lo khondolo lumile ngiqondele la ekutheni lembuzi yabantwana eyisithebe sabantwana sasingayazi na kodwa yakhulunywa khona la ukuthi nina maselilanda umndeni abantwana bathi abanazi isithebe zabo sanuwa ikhansi sethi unganikona inkomo ihlatshwayo kwangazi ukuthi basiphendula lentombazane ekhuluma yaqonda yaqhubeka athi hayi ngisaqhubeka yathi kuthiwa ingane azinayo inkomo ehamba ngamasonto base ingane kodwa bayizakwazi namakhaya ngoba bakaweliswa igaba zabo labantu basazoweliswa amazibu kwathize base babe ngabantu mayibongo amen ngiyaxolisa Nkosi yami cela uluma ngithethele Israel